Ćao svima i dobrodošli na moj kanal. Pretpostavljam da svako od nas ovdje doživljava sebe kao nekoga ko voli da pomaže drugima, ko voli da doprinosi boljem i humanijem društvu ili makar nastoji u tome da ostvari tako nešto. Kao takvi verujemo da sve ono što svakodnevno činimo je ispravno i da ima neku svoju svrhu i smatramo da je sve ono što činimo rezultat naših sopstvenih izbora. Dok to u osnovi jeste tačno, makar onaj deo gde želimo dobro drugima i namenski se trudimo da ostvarimo nešto što je od opšteg dobrobita za sve nas, postoje određene stvari u kojima svakodnevno sudelujemo koje nisu u potpunosti uslovljene našim izborom, makar nesvesnim. Danas bih želeo da razgovaram o tome. Kako biste reagovali ako bih vam rekao da postoji jedan neprimetan sistem vrednosti koji nas uslovljava da jedemo meso? Ideologija koja nas tera da potisnemo svoju savest i delamo u suprotnosti sa onim što smatramo pravim ljudskim vrednostima. Šta biste radili kada biste saznali da ste od vrlo ranog perioda svog odrastanja bili izloženi jednom tako vešto osmišljenom i usko usmerenom načinu razmišljanja da sada niste u stanju da raspoznate dobro od lošeg i ispravno naspram pogrešnog? Ako vam sve ovo zvuči i suviše neuverljivo, postoji verovatnoća da ste i vi, baš poput mene, još jedni u nizu ljudi koji su bili lišeni sopstvenog izbora da se usmere u pravcu jednog boljeg i saosećajnijeg življenja. Dr. Melanie Joy je psihološkinja sa višegodišnjim iskustvom i autor knjige Zašto volimo pse, a jedemo svinje i nosimo krave. Ono po čemu se Dr. Melanie Joy najviše odlikuje je njena doktorska teza pod nazivom Karnizam, koju je izložila u maločas spomenutoj knjizi. Za sve one koji nisu imali priliku da čuju, iskreno vam savjetujem da poslušate njeno izuzetno predavanje koje je održano na TED konferenciji u Minhenu pod nazivom Izbor ka autentičnom i racionalnom izboru hrane. Ostavit ću link u opisu. Karnizam je, uprošćeno rečeno, način razmišljanja, možemo reći ideologija koja nas uslovljava da jedemo meso, uprkos tome što smatramo da je to pogrešno. Kada kažem pogrešno, to se odnosi na ponašanje koje se sukobljava sa onim što inače doživljavamo kao suštinski ispravno. Sad, otkud taj sukob? Zbog toga što gotovo svako od nas ovde može da se poistoveti sa životinjama i slažemo se da su to živa i osetna bića koja, baš poput nas, imaju emocije. Kao male, roditelji su nas učili da volimo životinje i da im ne nanosimo zlo. Želeli su da na njih gledamo kao na naše prijatelje i na nekoga sa kime bismo mogli da ostvarimo dublju emocionalnu vezu, ali bi se jedno takvo učenje prekinulo svaki put kada bi nas pozvali za sto. Recimo, da li vam se dogodilo da ste na ulici pronašli povređenu pticu ili neku životinju i osetili potrebu da joj pomognete? Postoji velika verovatnoća da jeste. Zadržite tu misao na trenutak. Zamislite tu pticu koja je povređena, a potom zamislite svoj sledeći obrok, recimo piletinu. Posmatrajte svoj tok misli dok razmišljate o ovim slikama. Probajte da osvestite način na koji doživljavate svaki od ovih pojmova. Vidite na što mislim. To je upravo ono što je Dr. Melanie Joy nazvala karnizam i ono što je ukorenjeno gotovo svim kulturama sveta danas. U zavisnosti od kulture određenog područja će se razlikovati i vrsta životinje koju ljudi sa tog područja doživljavaju kao jestivu. Ovakvih primjera ima u izobilju, ali je činjenica da od toliko vrsta životinja koje mi poznajemo danas, svega nekoliko vrsta životinja nam služe za ishranu. Zašto je to tako? Zašto recimo dobijamo nalet mučnine prilikom pomena žabljih bataka ili džigerice pacova, ali zato osjetimo glad kada pomislimo na, ne znam, biftek ili na pileća krilca? Zašto je u redu piti kravlje mleko, ali ne i pseće mleko? Zašto se nikada niste zapitali zašto? Zbog svoje nasilne prirode, jedenje mesa u nama izaziva osjećaj nelagode i revolt, zbog čega smo primorani da formiramo takav odbrambeni mehanizam koji bi nam omogućio i pomogao da utišamo svoje misli i otupimo svoje osjećanja. Jedini način da karnizam opstane je da stvori raskorak u našoj svesti koje bi nam omogućilo da radimo stvari koje bismo inače smatrali pogrešnim. Razlog zašto je neophodno da postoji jedan takav raskorak u svesti je taj što u suprotnom ne bismo bili u stanju da prihvatimo sebe kao nekoga koji je u stanju da naudi drugom živom biću. Siguran sam da mnogi od vas koji gledate ovaj video volite životinje,
da uživate u njihovom društvu i da ne biste nikad bili u stanju da im naudite ili da im učinite nešto loše. Istina je da je moguće biti ljubitelj životinja i jesti ih u isto vreme, ali je neophodno da osvestimo jedan takav mehanizam koji nas tera da postupamo u suprotnosti sa našim vrednostima. Većina nas želi da budemo dobri ljudi koji čine plemenite stvari. Samilost i potreba da pomognemo nekome ko je u nevolji je nešto što nam je urođeno i nešto što nam dolazi potpuno prirodno i spontano i ono što svako od nas nosi u sebi. Ponekad dobri ljudi čine loše stvari i dok ih to u osnovi ne čini lošim ljudima, neophodno je osvestiti prisustvo takvih mehanizama kako bismo znali da li je opravdano to što su tu. Ako ste neko ko sebe smatra ljubiteljem životinja, onda bi trebalo da vam sve ovo što sam rekao zvuči poznato i nešto sa čime možete da se poistovetite. Dobra vest je to što u današnjim uslovima, gotovo svi mi, imamo priliku da sebe prikažemo onako kako želimo da vidimo sebe i onako kako želimo da nas drugi doživljavaju. Kako bismo postigli tako nešto, neophodno je da načinimo korak u pravom smeru ka racionalnom i autentičnom izboru hrane. Ukoliko vam se dopada ovaj video, molim vas da lajkujete i da se pretplatite na moj kanal. Podelite ovaj video sa ljudima koje poznajete, koje mislite da bi zanimala ovakva tema i ne zaboravite, mir počinje na tanjiru. Ćao!